Atongeria ba kaunti ya Tharaka Nithi batongeretwe ni munini wa ngavana kaunti neu ni boritie thirikari gutegera bwega rwangi rwa kanisa nikenda kurwana na atumiria na kinya biumia biti bia uma ni boritie rwangi rwa kurungamira kanisa janthiguru ne guchunkuna makanisa kenda kwebana na makarikata jaria jonekete Shakahola baritie za pari kanisa ni PCA gituja kiri mambura ja guchokia nkatho kwa MCA wa ward ya Muthambe Morris Maugomati Mugambi Ntetueje Nkuruki. Atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi batongoretwe Wilson Nyagamo Israeli bauritie akari ba nthiguru ya Kenya kuraithĩria tũnica tũrabaomba kwithirwa bakithikira Jumapili no kube. Tafadhali antu tutukeni na uge turomeka ya the spirit of discernment twera wale tukwenwa angotone tuna mtu mmoja mwandikwa nasi ule alitambulanga manatari awe kiromo kite kwenda kego atongoria baba bari aragia kiathoni gya guchokia nkatho kia MCA wandia Muthambe Morris Maugomati kira gikuruthiritwe mbari che gituja PCA kiri wandi wenu barabara ya kaunti na juka thondekwa basa resto kanenkanira na gutina mbeca ndipo kugwata onaona tweje gucokia nkatho ndipo tukuona ngai meno ala dimagando tebu na ala tonenkele mbula neto abonekele mbeu ni muhandire na baba tonire mbeu makone kitale ulingi leo twareka kwanda irio jeto tukiuga ga mutu okemana mutu otemana te umanto beto Muisraeli akiongera ugite antu ibathunja geto nicha turabaomba kwithirwa bakithia akiuga gato nicha tumwe tutikwithirwa turi uma weruni bere mruwa ya wendo kwedia kanitha ugerwali wake weza kandoka ya mugate wa uroteti oye mugate wa uraloka uraga pasta akura rumya ngari derani ndo agenda urangari atotetula mambo sikwa kaleke tumugorera ngari. We believe in miracles and also believe in miracles lakini ndio kile extraordinary kiathoni wa gikumu bunge wa mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi twe Susan Ngogwa Mwindu arauria kiama kira kirugamirite tunicha takio NCCK kuthimira na nkinya kuraithiria tunicha turato kumira warira uritie kiama kira kirugamagira waranirie takio CAK kuthimira nyomba cia ntheto ire ikumira ntugo gwa ntugo. NCCK tafadhali talk to the other leaders, moderate the church. Kingi kiankiuria tu baba mondeta communications taino kwena mushrooming TVs omuntu akagura TV gake Makenzi akinyere mu Kristo na ga TV gutumagire ndetu itare umani tafadhali ona government ni regulate the mushrooming TVs and the radios pokona TV ra ngura na radios na YouTube regulate the media area regulate mangoto ke mantu mama kutimitiani mantu mama kutirwonia na beto bakiagwa na kumantu mana magete ata magere atatigitwe nyuma mo bunge Kareke Mbiuki uragwikinyitie gukungwira na nkinya guchokia nkatho amwe na maugwa uritia kari kwithirwa bari na weteri na thirikari ya Ndagitari William Ruto warira mothi na mbere ndenia gicigo bunge kia Mara na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi methiritwe makithiga pora butakwendeka. Mtu was a responsibility. Kama niyo changamoto tunapata za barabara na alituahidi ni lazima hakikishe kero akaenda ukopa, kero akaenda kugonganisha alipe mwenye kandarasi ili kazi iendelee. Pali hatuna stima tuhakikishe William Ruto amefanya hiyo kazi. All the national government functions ni jukumu ya rais na ndio tule people's representative tukimulirikanagia that there is an agenda. Ni augie tugacenjia ndagasa ya Nithi Bridge tutaendelea kumkumbusha that ndagasa ya Nithi Bridge need to be relocated. Kiathoni gikukira kinywa ima MCA Kathumba ba kaunti ya Tharaka Nithi bara bakuyite kwigika Morris Maugomati umwe wao ndo ya mukolokere babonde no ndo ni mama yao ko ya karwana na nende nembuga ganga imba kiao ya kumba kuwatirania na baba na tonda kutawira tuige kimwe. Na we know you're capable. Lakini musisahau kwena erando bwena leo ya antu ba Tharaka constituency kwena erando ya antu ba Mara constituency for the next 4 years. So kiripotera weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.